Evo, došli smo do samog kraja našeg susreta i o njemu bi mogu da kažem samo to da je 20. jubilarni međunarodni susret u organizaciji Oldtimer udruženja Subotica izuzetno uspeo. Vozila je bilo preko 130, a ono što je posebno nam drago da smo imali veliki broj novih gostiju. Bilo je preko 20 gostiju iz Slovenije, 15 gostiju iz Slovačke, u daleko većem broju nego ranijih godina. Vozila su još kvalitetnija i zanimljivija nego ranijih godina što su dolazili, tako da je ovo zaista vrhunski susret koji smo uspeli odraditi i nadam se da ćemo i u buduće nešto slično pokušati napraviti. Prezentovali smo ono što je najzanimljivije u našoj regiji, u opštini Subotica. Sada smo bili na završnom ručku u Vinskom dvoru na Hajdukovu. Sve ne bi ovo tako bilo dobro i tako uspešno da nam u tome nisu pomogli grad Subotica, zatim Vudom, naš generalni sponzor i mnogi drugi koji su nam pomogli da ovaj susret zaista prođe na vrhunskom nivou. Zahvalio bih se svima onima koji su to činili i zamolio bih je nastave to i u buduće. Tu bi svakako pomenio i Mađarski nacionalni savet koji podržava ovu manifestaciju koju negujemo kao prekograničnu saradnju što imamo, jer ipak je 50% gostiju iz Mađarske. Hvala svima još jednom što su bili tu sa nama.